Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam de kasngi. Ka general meeting jong ka UDP kabla long menta kasngi kan rutrik unailar. Kalayo banyata shibun kiman khamtam habaya day ba kajing syaram kuput jong ka MP election. Kabrang shudab ha kaju kapor na kabenta ka election shiteng samoy hakam begre constituency. Khamtam ha kabaya day ba ka election MDC jong ka KHADC ba JHADC kaban salong. Shu ulo ongru ba ka parti kala long kabla penkre na kabenta ke election MDC kaban salongshen ka parti kala don ki jaka baki MDC kila don ru ki bakin sajit haki wei par ki constituency da ki briu ki babiang ulo ongru ka jingrem ha ka MP election na ka daw ka jingkeno baki don lang bad ka sarkar MDA2 ka datang ka jing pensngothu bakla da manu re manu Kawai kalau kau dia kerja kali kalau handu mentah, nak sekarang ini narai mengenai di segi payah, berkenek di payah, berkelir payah kayak gitu. Kadang kerja kena ini mengidon hak MDA tu, kalau ngite dekat bakat BJP, bakat NPP, bat bamlong begitu bagi. Hendai ngapa kenal bana tu arja kat padu arja lain idon dekat bakat NPP, ke BJP tu kadang lah hak MDA one, bat nak kalian jongi ke UDP itu dekat. Ya hatu pun yang tentang rumut kia mana. Nalele election ni job adu kadang rumut. Kabang ki pai ba ki hon ya kalau kom tikam jungi. Ki mana haka tu kopor abang idon dekat bat ke MDA 1. Kepada ke BJP, NPP, HSPDP kadang lang ta bat ki wiki. Politik parti ber PDF at independen. Dan lagi ai ke penongo ini mengelak batai mensua haji saya ini batang hapo sistem lompat don ki paiba pada ki don ke jing sutu bakla imat don ke jing sutu bakla ba la sukuno ini bangi dei ka wedan ka parti ngi dei ki nutu nani ngi dei ki nong yalam bakla ya ki paiba bat mutata ter mo dikata mengatakan kalau ke bakla na marba na on pi bala don kanu ka jiduna lan ke jing tam jong kilo politik parti ki badon berkat apa ke MDA 1 mensua ngingi yang cekemat ban voice out ban smoke persyak ya kita ki point ki ban smoke ba kilong ki bambe tera dang ni don ya kino hakan ke MDA 2 la don kino ki ba ngil ni smoke bangin trail kat banta nama ba ki ba ki ay gi kata ka reward mo haka last up election na kan drumo sa kalalmo tang sistem boleh la point so wi ba Kamu kadang ke ba ke ba yalam ni ki ba hakan ka election MP ko da ngai ba ka social media platform ka de ke platform ka bala keren ha ka ba de ba ka jing pun priang kubur ya ki kubur ki ba deiru ki doni ki kubur bom deiru ki doni ya ka de ka kubur ha ba ka le ki ba ki snow ba ka ne ko ba de ni ka kubur ni kubur na kata ngi sim ba koi kalong in kwa ban jangai ring pai ba ndai le chi pai ba ban snap ba ban sa score ye ke ek ba ki pai ba ki man ban snow halo ka jinjit yo kan pi ka ni hagare election ko ba jong ki wi party na ki tu ki bla ka san ni ki pi swa kan chukta hagare male election ko ba ye da ka ngi le ku ni na so ban ong ba na ka jong ngala katu kan television na ke tulu i pai ba na kali na ki kajing kran nyoki kalong bet ya ka momen kani nilai suya kaya kumtu ski parti kang ba hak MDC bak election tingin dot bet tapi kita kalong ke boys jongki bobun ki balang ke baar pada ki ong banga kami yang mangaw mali non kandidat na po konsos lara kalong MLA na MDC ta kamong ilas mutu ika parti ndai hak MP election betang ul kandidat na baro life ni konsos ginang pekat ngilai satu kalong so kita kirong katukan ni di bang lamp na karenjonga hang ki wadi bagi ba di ba na sumunong mahakan ni MDC election ko barwan nami iba kan nong kumalong ka election kan nong kumalong aki election ki barwan ako kasyong hangi bangin ayo kandidat bobet yu kandidat bobiang bangin sekempaw si ba ikam na isu lagi tiko ada ni akmat ini dong ready punya fight batin ko parti lo krem nyaw ko tan ni kunde aga jalan jong pa alo ti norim jong pa kita kalau ke bani Cikne ka
Kadi kadang dan yang ban Hoi. menteri lang hakan di selection. Hai, kani kalau syai, nak kalian juga kum ke parti na endorsement nak kasi, kat kum ke ke bai ke election, nado bangi ya punya ke MP election, bangi nya dan dekat, bak kadang sibur ke jin kerenduk, nak kalian jonga, bak nak kalian presiden jong HSP biru, bahkan ke jin ter kakam di ke MP election, hendai wat adin ke MP election wat ke MC election. Di KRDE kadang don kumbak di depan. Nah, try ibu sok kulai kan, sebut juga dari kulai ini, no, nelayan kulai ini seperti kulai ini. Let's not put the horse, the cart before the horse, no. Kung wala akong pinune, nila ay nakalian kalau harus kulapan, bakin, ya perkat na kalian, kaya yung hatang, tingin upside. Masih di selection di nembak. Kasi ba ni belum kada ka routine si ka bang ni belum makapor na kaway ka pos kaway ka por na kaway ba ni pakat ki kam ki ni tapi ki bon ki isu ki bon ki kam ka state level district level social level circle level ba kontak so kada ka routine meeting kasi ya kena ke meeting kasi yang yo lah ni kan aku bede ban ka kam bede ka report ke bang isu ai dia ke bang ada kan ni ya kan ka performance ke jongi kan ka MD election ada ke ba na kalian jongi kum ka parti ni semla ya ka ban boys ka thong nang ta ni lai kan aku bede ba ke jung kan ka ban ta ka MDC election yung parti ada lalu kalau macam itu mah ini parti semua i ada yang kawan penkret ya ke parti di constituency level district level but identify no candidate nalor gitu di bangil dan apa dan penjuki ibadah elected member di parti MDC dan penjuki kita ini ada dia dan kerja keren ada kami lagi dan beri konstitusi kita yang kami kata dan kita juga yang kami buat lagi kan dia kata kalau nampak susu ini keren doa kepada buat ke by election juga kami gede dia kepada buat ni di sini berapa ini jil perkat nak kalian jom ke level jom di district governance berkuat in Yeshong kat di 8 pon Yeshong kat ini paham by election kemudian ba saling sama pada LA nanti job naik MP election tentang dia MP jadi di dalam kajian sabja ke bahasa ini berapa di sulam nak kalian juga si isi ber agar dia berkelab no jom di lead general cup senior member juga parti bagi juga pokok beru elected member beru MDC nak kasih lah konstitusi dia kerja di beru bah apa dia berkit pai kam juga apa tang kita ini kam kita ni ya kan melalui week